sababu imeacha watoto wanasoma. Amate iwe yasireti omwancho wabonse chinjira chobotutu kanu chinsemo cha mairi mbili meye bunge ya Nyaribari chache kubolia enyara kobaga kwanekeligwa obaene bwabo. Ona chakucha kubucha mache na ikaga igaserigena na ro ngani changa na rasirigena na rangiri musubati twege to banyasi uri gweta na mutebi mchwango tararo kusono omuntu kisinichi mubere bo mwana omoke uyo nyata kabaga gosirali tukolia Jumamosi gotoka ze chinsemo chia kayati ime ya nyosia a board emanyana jibiri chia maje kurwestima jero well managed ntoba a grace period maybe 2-3 months but gochimotumba otwara excuse mugavana we county Nyamira moski mu Nyaribo gochakia ekiombe kyo gutenera amache county Nyamira mwanjomo rigali keunga chinsebere togo chaka kurwa chinsemo chiabo machoge ase kenyorokia oroche iyo gotoka bunge ya machoge borabwe county ya Kisii ase amatayamo yabeire kosi yanyarako bekolera na kobolia nyaka kanekwa obwene bwabo bagiga yo mwancho abo uyo nyataka bagosiria buguma bwaye chitariki 12 omutinyo komerera mu mwaka eta ase chinsemo cha maili mbili ime yomochie obosongo na nyagusira Peter Olina nigegatebekana ucharetwe na abantu batamanyekanite na bono nige amataye gwikira bono iga ikorera ngatiranyora hobene bwaye gusobwene bwabo mulikito Daniel Ntiri nigatwele roboti rwa senchira yobwikirano na sensemo ya maili mbili ensemo yobumenyo ase tauni ya Bosongo imeye kaunti ya Kisii ensemo ase gotebekana nyegusira Petorina asiretyo bugema bwaye mwana boda boda no murindi obutuko bube bwakoregete chitariki 12 chomutinyu 11 mu mwaka eta alikuwa anafanya kazi ya potapota yeye mwenyewe mwenye nyumba akaenda akamwacha hapo akasikia usiku watu wanataka kubomoa nyumba akapika nduru watu wakimbisa wakasika mmoja wao huyu wakampika kidogo tu. Sasa wale chama asubuhi yake wakamwambia wewe ndio ulifanya sisi tuitu wakapikwa fika asubuhi wakamwambia hata sisi tutakufuata wewe. Mwisho alimtafuta 3 days wakatuma watu wengine wakamwambia tusindikize na pikipiki. Kuwasindikiza kumpikisa hapo mali mbili wakamtoka pikipiki wakamchukua huko juu kalipo mwingine iko hapo juu wakamuua wakampiga wakamuua saa 2 wakamuleta karibu hapo na barabara. Wetania umutinyo yo mubono kurwa chingaki cyo gukwa kwa nyagusira na kwa ni gwa senkaye ase kenyiro kyoroche abo bisa babanyimbo bado tebarabeka byara omukagirwa monene uyu kagire kubo masubati bunanonye abana babere inse imyaka 13 ababwatire nabagenderete gutangwa asa amaboko y'abanyanyimbo chinga kicho asenka yenye gusira ase bunge yabo machoge borabu imeye kaunti ya Kisii nigo bari nibiriro na mabolyo igoro yesababu irete batanya konyoro bene bomwana obo inse yabo bisa babanyimbo nabo bisa bobotuki bobosalie DCI abali ndo bomanyi ne chinga kicho koligia na kubeka byara abonsi bakagire kubwatiranigwa aso bwityobo. Mimi naomba at least serikali ifuatilie maneno haki ifanye nini haki itendeke na mimi nijue kweli iko namna gani kwa sababu imeacha watoto wanasoma na mimi sina pesa ya kwenda kufanya nini kusaidia watoto. Nataka haki yake itendeke salie etumikiwe. Nonye nabo nigegotebekana bona mukagirwo monene umusubati nigabeire gakorekana gakwegokia asomo cy'Obosongo bakoria na kunywa ase mibogani aho chikinkego chaitire engana ekobeka mabolyo igoro yobokoreri bobisa baiga babanyimbo. Preliminary investigation, 2 suspects were arrested and both are juveniles aged 16 and 13 years, but we have prime suspects who were involved. One was a female adult where the offense was committed,
and 3 other male suspects who disappeared after executing their act. According to our investigations, we are still moving forward to trace all the 4 suspects who are at large, and once they are arrested, they will be presented before court. For those who are arrested, then case was presented. They were presented before plea in a court of law at Kisii Law Court on 1st of December, and the mention of that case is on 27th of February, the year 2026. What I want to assure the public who may not be aware of what is happening is that we are taking that matter very serious, and however long it will take, our investigations are ongoing, and all attention has been paid to ensure that arrests are made for suspects who are still at large. Nkuribotere getaseni kia Gatembe kurega se kaunti ya Kisii riterene nguru kwa Daniel Untiri. Mwanchomo rigerio mubere ho mwana moke uyo gotebakana uri obwe miaka ebirene nusu uyo abaire gakubara kururitwo ria Jumamosi korwa chinsemo chia Kayati ime yes application ya nyosia ebunge ya Nyaribari kaunti ya Kisii ni gotoka ritwo ria lero ase oroche rore mbarabare korengana kirori nigo banyaka bagotabna nigo barora umubiro uyu asoroche na banyaka bakumike gitambukiro na konyoranga no mwana uyu abaire gaburete ase egeka ekyo asa maria tanguru kufenikero igo nacha kucha kobucha mache na ikaga igaserigena na ro ngani changa na raserigena na rangiri musubati twege to banyasi uri gweta na mutebi mchwangu tararo gusuno mundu kisine chia musubati oyocha na batwari ritwaranga no mwana urengeroche twasoa gukura bona abantu bacu bamuruza Ligoron tuachiete tugaikang'ena nyaguta tukairana tugateba ng'arere tuguchaka asiri tukoria rero tumurigie tuchakira sagwirete yabe pati engia karongoro mogondo na igwa basubati bagukura bateba uyi tokonye nateba ng'ansa chinde nero tokire kunangu chaiga nanyora naria macha komosukiga oika asiri na iga otene nororo natema kuminyoka guchiororo nditayo arenga na basubati barengo nali bakura abantu bajicha nali namuagiga namubwata namungusa twamubeke kene na rokide sana situkulia rero muganti chanta na nyolero mwana ulitwatangasa juice ngo sidire roje ku Saturday weketu kulia nali atokide roje na tugenda kwanda iguru ya mang'ana yo burendi mwanchu mu tegereri usomo rigereria nigo haba bwatani be kiombe gya community policing ime mwachi obosongo basokiri tukuria lero na gukwanira hebikore byobusaria ebi byabere bikone kiwa ase amatuko abongo iga igwanyaka bakobwatuka okobori gochiasa abantu bonsi babimete ime mwachi obosongo kobwatirana na gosirana likonekana oburendi bwiranire ase birango bwanete elio abamenye bo mwachi obosongo banyaka bakandrane miramo yabo tambe botutukane bonde bwensi botayo na tile se mingi ya masiwa mo chairman na chairman community policing utility ya ito ya sarege the last 1 month kremi ya chile igoro sana so lende na kapto batria maganaya abantu babele bakwa kumi ora sana lakini kwa ngi bichane binge biko ya ndibera mu HPP na bari batatu bane bagwa kabanta bemio na bene ne be korunya mila county na bande ba korwa bange bari suneka na timu ya gatatu na bana to kuma street boys ba bera ba 18 bande ba bera bagaka because ya drugs ya bere nyingi setao so bana kana ba nyuri nya sole chine ndawa ya previa be go meeting abaso akabali yendaga to attend the meeting na
stakeholders wa security county ngino metukol sina nyumba 10 tuwabekerenga kituta tuja kwa patrol tuatabetia county commander na commissioner they are aware so tawni tunyira ni 24 economy na ngurumake tawanga kiakoba ngongo twate shida nene sana especially pare kurunyambera tugetare abantu babere bagocha rwaroro lakini abantu abo bange bana baitwa nabande nabamenyi abakire gaiga nango sabaiganga abayibuli bali babwata abana baje barabana basanga bagoso nyumba nanda abana ababo gaski bagokora sinja abana baichoira abandi babwata bakebisire tobate abayibuli bali kuanchera abantu bamenye kinyumba gaiga bona bange bagutu bali gocha komenya nyumba singe njogwo bwa bei ngo kwana ngo kwevana sonu ngo yugi ngoro nyesa mocha hapa ili aria ana wekenyorokiana anende to kwanira isa mocha hapa ili kurwari osoke getikia baragi moino sase kanisa ya Riombati mangana berega kana aria makongo sana abantu bagwa kimwe aria turumbo kaso gechinchio ogenda gochimoino yo soka chokfira moino amangana abera makongo garia igona ari gukwana asingencho y'abantu baitwa abera bakomia yobutware ko ligenjera tanyara ko batoko chama abantu bamento gusiminto etinya ko batoko bwatana na irigisi itinya ko bakora ka yogotwara security na umwanjo muligere magiga he kiombe kia mache ko baganwa na ensemo ya Nyamira gutwara kiombe kia abo kimakitam na Nyagwasko nigo mugavana we county ya Nyamira omoske munyeri bolit ko rero anya kabaga gochakya bene gotsiga go gagotia gakora ogwaso abisi we kiombe gose body heraje gotena gotenera kiombe kia mache kimakitam na Nyagwasko kwa na chinga kicho omoske nyaribo ni gaba bodi banyakaba kubwatirana rikware ngune kiombe kingo karakere miremo yabo bwikiranu hasanya kabakane kabuna nigara chiko genda gusira ikiombe kyo rikwane kyabuna abamenyi be county Nyamira konyora bare amache ibirengo biria bibwenda tomulikito podcast okara na mange Maiga ya serikali ya kaunti ya Nyamira wiyotorana korwase kiombe kiri kia mache gya kabira samatuka mega kia Wasco na koroisi kiombe kyabo kimanyakanitebna nya Wasco nigo mugavana we kaunti ya Nyamira moske Amos Kimomenya libolitukulia lero anyaraka bagakora umuroberio na nene woko basyolia aba director abarat kunyaraka bagotinenera ekiombe kiga kia mache meye kaunti ya Nyamira eshida tu abwate na Wasco ne rimba abwate okoyeneria gogo sabu ense meye momono kubwense moyende kera mache abutoira mbari go respond bwango eibono ase into bwate body yeito na indo management wa mache bochi koba asama okaito is up to a board imanyina chibiri chia mache korwestima njira well managed into by grace period maybe 2-3 months but gochimotumba otwa excuse mna serikali nimba enough support ochagre budget yegocha lakini korbono iga to advertise mwaro chama to arigi support from national government last mile connectivity chibe santo etwange 500 million 500 igobona goikaba connect ya macho boronge kiro mondo okwana chinga kicho moroberio joiga nigo mugavana bwe county ya Nyamira agendera kabaga kubabolia abananchi gochikunyara kababa kuba maiso nabo igo kunyara kababa kurigireria enchera macha gochikunyara kabaga gutumeka imeye county yiga ya Nyamira okwana bwe igo nigo mugavana joiga agendera kabaga kuliranga bachikunyara kababa gokianya ligoli ryo kubwatoka macha gochasa abananchi asa hasiri ngamba chikunyara kabaga gutumeka chisola echo chirati kunyara kabaga gokianya ligoli liga nabo igo kurwege kurege tindiko chaso bwebi bwa mache obu wagendera kwa boko hene kiwasa matuko amagega omwebi bwa mache asibwe timbaza ko na aba my brother na aba ningo oyo ko ba mache ino mwebi gango mondo gorusbe so maboko tigabe ko koboko yo manya boigo na ndi ba private ronge babe connected ya mache ba kana chimita igo is the responsibility ya kiro Nyamira I make sure Guacanara Maji, neighbor and Guacanara Maji, Nairutora Nyago expand the network about Antoine Maji, Amange, Amaya, and Daraibo. Igo wa igo mugavano yiganya reko baga kwanira umuchando bugwateka kwa mache
okukoreng'ana monera agendere ko bwagoteba buna nigo barachikunyara ko bagutumika abadirekta babaya bahanyarire ko bagochorwa erio koyokora nabo igo gokiania obutumiki bobe bwa mache about navera make a decision ego smart meters smart meters navego oko historia yema macha kwando chestate nabo kumanyanga ki abantu banywa macha ayane ngayacha ndutayitonyara wastage endeos nabo igani gati abadirekta babanyara ko bagochorwa bakuliranga amachikunyara ko bakubwaterana unenchire ye moyogo kianiri goli nabigo okwenekia obutumiki bwa macha mayago cha 7 imeye county ya Nyamira bone gas tutagete no go support ye county twanse number 1 kokora mapping asa macha wena de gotoka both rural and urban areas especially schools markets Keroka Chiabori Goma and other smaller towns we make sure that we increase connections here samole ligera monyo ara mache lakini mwaka nechibesa ntoliko batiga arobaka mwaka nechibesa ligere chikonye kampani nyale gokoraki enyale kogiro gingo report ligeta seni kya wanjete kya gatembe koruga igasin semechi gacha magacha manene ye county ya Nyamira inchego ngoruka Polycarp okara mo wasiri bobo chenu kurwase county ya Nyamira moske Dr. Donald Mogoi nigabolire abananchi kuganda kwelikia insi yo murobolio sha libanyaka bakonyora obubwenia korengana ne mirobolio serikali boigo nigo Dr. Mogoi abolire balibonsi babwate oborweire buganiri kumanwa banyaka bagwesokia ase amatukale bosio eli kwelikia batikonyara kabakonyora obokonyi bwokumanwa korwa ase ose obwochikosirwa ne nyagitari eyo ya Nyamira kwetrase county ya Nyamira abananchi barorange 48% baitu wa Nyamira abarabe anga abantu 1300 na batara register na tutagete monswa register kiagera kobwatasha kobirira isiekero gocha kurwali kwase kinyagitari chinto balia ba bwato buru bondo bwensi ko bapili nga muchiche mobe screen abanyagitari mbari bagucha kuru America ba combine abanyagitari bitu kuruga Nyamira banyariko bako bakonya asuko barwali esa jiko kambu yege tutagete bari bonse bagucha ikiarantu watasha ito torenga kisha ite kuba shugulikera wakikishanga eventually kero yo monyare ko buku ukurwaliwa bo muchiche abanyagitari bitu barore egere baba ikase list yo wakikishanga munyare ko mo konya si sajiko kambu ntuntoro te wichina besa tutagete uchichira sha eto wocha ka Monday to jikore all through mpaka Friday so nyege gute manga ngarito senar to ranya ko 24 hours na to 24 hours ikere nyegitari operate 24 hours monto ndo benso kwato uroire anene mono buto ke roko baro na bagocha kierantu wata specialist bagocha go operega si mwanchu murigereri goikirabwo nigo tokwenda mutimo komokeigo tokwira na tuna kwa tokwenda na mangi imeke onga chinsa ibere gotoskocha eshida tu abwate na wasko ne rimba abwate okoeneria gogo sabu ense meye momono kubwense moyende kera maja abutoira mbarigo respond bwango eibono ase into bwate body yeito na indo management bwa maje boju koba asama okaito is up to a board emanyena jibiri jia maje korwestima jira well managed. Welcome to Elimu Academy, a modern school committed to offering the best education for every learner. We are CBC compliant and provide junior secondary education, ensuring a seamless academic journey for your child. We provide excellence in every detail, a modern, spacious library, fully equipped for every learner, a state-of-the-art science laboratory and a modern computer lab, perfect for hands-on,
practical learning, spacious, modern classrooms for comfort and focus, top qualified teachers certified by the Ministry of Education. In the latest Kenya National Council for Examinations KJSEA results, Elimu Academy recorded outstanding performance. Out of 48 candidates, 29 exceeded expectations, 17 met expectations, and only 2 approached expectations. Most impressively, 32 learners successfully transitioned to C1 secondary schools, a true reflection of strong academic foundation and consistent excellence. The 2026 intake and admissions are ongoing. Hurry and secure space for your child today. Located 2 kilometers from Kisii town along the Kisii-Keroka Highway. Call us on 0741 562 931 or 0780 894 411. Elimu Academy, educating for eternity. Subscribe ase channel ya Gatembe TV rero. Ili wimanye muna mangana watika. Kira chingake ase channel ya YouTube ya Gatembe TV. Nigo toko kora live streaming ya mangana maya. Chi video ne vipindi bya Gatembe ao. Ngakiende yonse. Inyuranga ngwetera ase official channel ya Gatembe TV. Subscribe, comment ase chi video cheto. Voigo share na basani amuni amate. Ili waigokie. Vaimanye na wesemia. Tobase kweva. Turn on a notification bell yani ekengere. Edio onyaliko bagoko yanyora. Chingaki abikiri ase omtandao. Gatembe Television Network. Ekenakyo ekeonga. Kiamwa mogusie. Mwanju muligere karibu asansamega ya kabiri ya kiunga chinsa ibire. Magiga yo muasiri bobochenu humuske adani bare duare kwa kia hunaniga serikali ya tukuteirare okolikwa kwa banyagitari n'abakoreri b'abanyagitari kurwa chinse chisiko nigo umurikyo munene w'ikiombe gya KMBDU Dr. David Atera anyaka bagosegeta ingwane yo asanyaleka bagakwene kibuna nigo abanyagitari bagutume kube kubwatekana amo no konyorekana no kulikwa kwa enchira y'obwororo kwa abanyagitari abakuru chinze chisiko na nigo asegetire egetambukire kyo umusiki adendore na kwane kya habuna gusina kuboria serikali kwane kubona ngwikiraniere akarengera lyekyo. We are not renewing the license of foreign doctors. And I have given instructions, particularly number one, foreign doctors, but those from within the East Africa community are not affected. We will only allow a foreign doctor to practice in our country if that foreign doctor has a specialty that is not found in our country. Giving them low wages below what has been negotiated in collective bargaining agreement, these facilities have institutionalized a system we can only describe as modern-day slavery. When hospitals prioritize profit over professional integrity, the consequences are devastating. The ethical decay witnessed in recent organ transplant scandal is not accidental. It is inevitably outcome of institutions that disregard the dignity of the workforce. There's something called the anthropology of healthcare. We are the ones who come from this country. We know our health-seeking behavior. We know when somebody comes and tells you that nasikia joto. Mwanchwa omorigarali muraiwense omuske William Sumeru toli tukuli alero nigara homorogoli obuku bwatuka chibesa chimayetu kumna chianyo takosukura se kiganja kianyo tagochia se abasae aime yensemo ya Eldoret kagokwana kura chinseme cheme county ya Uasin-Gishu nigatabuna murogoli yo nigoraji gosira abasae bale batabwati miremo elikonyara kwa bakwagendereria na namana bale batabwati miremo na batabwati chibesa kulende babwate karengerali igyo konyara kabake kosukia ubugima bwabo hasenjira ya mogose eyende. Tumetambua ya kwamba kuna vijana wengi pengine hawajasoma
sana, but they are the young people of our country. Pengine hawana skills, hawajaenda course yoyote, lakini ni watu ambao ni wa bidii na ni watu wa kujituma. Na tukasema we want to make this process of identification transparent and accountable. Ndio tukasema sio MCA atapendekeza, sio chief atapendekeza, sio mbunge ama governor atapendekeza mtu wa kupata hii pesa. Kila mtu atajituma kwa simu. Mimi nataka niwaulize hapa, kuna mtu hapa alikuwa recommended na mtu yeyote? Were you recommended ama ulijiapply mwenyewe? Si uliapply kwa simu mwenyewe? Ama hatukumwambia chief atutafutie mtu, hatukumwambia MCA ama mbunge, kwa sababu we wanted to make it transparent. Hatukutaka patronage, ati mtu anasema huyu ni rafiki yangu, huyu ni jirani yangu, huyu ni mtoto wangu, huyu ni relative yangu, huyu ni voter yangu. No. We wanted to make it transparent so that every young person has an opportunity. And that is why tuko hapa leo. Na umo gavana wa kaunti ya Kakamega Musike Fernandes Barasa ni garuro kupoli gucheso murai bwenze ya Kenya ukane murai mukoro Musike Uhuru Muigai Kenyatta kurwali bagalia bene guchese umurai bwenze Musike William Ruto hilenya kabaga wikiranira aba Kenya imirimo ne kiranya kabaga kwalira kakwane ime ye kaunti ya Kakamega. Barasa niga muchiri Uhuru na gota yabuna nigo atanya tukabaga wikirana magendera ndonzi chinsemo chia Kakamega na iganya kabaga kubuga tuka gose gagotigana na kurwali baga gochiase Musike William Ruto oyorerekane kone kya magendera mange gochiase kaunti yeju. Yule ambaye alikuwa rais wa 4 wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, hakuna project yote ambayo unaweza sema aliacha hapa Kakamega. For the last 10 years, kuanzia 2013 hadi 2022, we don't have any national project ambayo Mheshimiwa Uhuru Kenyatta aliwacha hapa. Na yeye alikuwa na nafasi bora ya kuhakikisha Raila Amolo Odinga na kuwa rais. Sasa yeye alishindwa kusaidia Raila Amolo Odinga kuwa rais. Wewe sasa you are a former president. Mimi nataka kuambia Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ya kwamba as a retired president of the Republic of Kenya, ni vema uheshimu uongozi wa Daktari William Samoei Ruto. Na mwancho murigereri gwikira bono tugukorera mangana mayahi kionga chinsa ibere asenchira gwikira nukorera na sensema ya kabiri tugochukwirana nigo tukwirana na Dr. Ken Amoson sari gukorwa senyekta World Fit Health Center na kubutokorigereria mange igoro yokomenya okuya kebo chano chiri ngoro kwaro ni toto nyaingiri kuransa memenyerero ni tugwaterana na Wilson Makoli na boy kuransa transition niga korwa DJ Hassan gose Kevin Ongeri kenda gutwara buri bya Gatembe TV ekionga kya mamusi. Subscribe ase channel ya Gatembe TV rero ili wimanye buna mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Gatembe TV nigo tugukora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Gatembe ao ngakiende yonse inyuranga